Na nedzeľu bude teplo i premenljivo so slunečnima intervalami i mocnejšim dňovim rozvojom pohmarenosti i kratkotrvacim dižđom. Vitor rano bude umereni juhovostočni u Banatu, a po poladnju slabi zahodni, mestami zmocnjeni. Pritisok uspod normalu. Minimalna ranša temperatura od 14 po 17, a maksimalna od 26 po 28 stupnji. Na večer možljivi dižđ. Na ponzelok bude bez značnejšej premenki zo slunečnima intervalami i premenljivu pohmarenoscu zo zmocnejšim dňovim rozvojom pohmarenosti i zjavenjom kratkotrvacoho dižđu po poladnju. Vitor bude slabi, pred poladnjom južni, a po poladnju zahodni ljebo premenljivi. Pritisok uspod normalu. Minimalna ranša temperatura od 12 po 18 stupnji, a maksimalna od 25 na siveru Vojvodini po 29 na juhu Srbiji. Na večer možljivi dižđ mestami. Po konjec tižnja še predložuje cepla i njestabilna hvilja, a maksimalni temperaturi budu uglavnim viši jak 25 stupnji.